Sanibonani futhi niyaphila. Namhlanje ngizokhuluma ngoKhuzani umfoka Mpungose. Ngichaze nje mhlambe okuningi mhlambe obvious nokuningi abantu abakwaziyo. But ukumchaza kwami ngimchaza because nginento yokuthi lokhu okobvious abantu abakunaki and abacabangi mhlawumbe ukuthi kuyiqiniso ngaye. Mhlambe ake siqale la. Uyabona umuntu onenhliziyo iyokusiza abantu. Uma engasizile uzwa engazuthi umhlaba wakhe awuphelele uyashoda. So kunzima umuntu onjalo ukumkhuza nomyekisa ukuthi hayi musukusiza ngoba ukusiza kuye kuyingxenye yokuphefumula. Uyabona inhlupheko nangendlela esikhule ngayo singabantu iyakwazi ukuthi uhluleke ukuzibona ukuthi ubani ungawazi amandla akho uzehlise nala kumele khona ngabe awuzehlisi ngoba kwawena uyazikhohlwa. Kanti isitha sona siyawabona amandla akho, siyayibona nepotential mase sisebenzisa ithuba lokuthi sikushaye ungakawaboni lawo mandla akho ukuthi wena unamandla ngakanani. Uyabona uma umuntu onjalo abantu abafisa ukuthi amandla akho uwabone ngokuthi belokhu besheshe bekunqande njalo umuntu wena uyazama ukwenza into ubezwe bethi hayi ubokuyeke phela abanye abantu nabo benza izinto anoke niyeke ukukhuluma senikhuluma njalo ukuyeke phela nawe okunye kwenziwa abanye abantu hayi nalama business akho asemaningi usalikhumbula nileli la fail ukuthi alilunganga anoke nithule phela sibanibani anoke nidedela abanye abantu nabo bekhuluma hayi anikwazi bonini ukuthi izinto zithi mazenzeka zinidlule ningakhulumi ngazo. Uyabona ke lo umuntu osuke wazi amandla akho ukuthi angakanani kodwa uzama ukuqeda amandla ungakaqali ngoba uyazi ukuthi once waqala kuzoba nzima ukuthi unqandeke. So ke ufica ukuthi ubhekana nezithe eziningi ezikubamba useyiphuphu ezama ukukulimaza useyiphuphu because somehow wena uyazibona ipotential yakho ukuthi mina ipotential yami nansi mina kahle kahle ngubani. Usathi uyayibona ilight ukuthi hayi kumele ngelapha mase kusheshe kuqhamuka umuntu obese kubona eqala ukuthi makwafika lapho uzoba ingozi ngoba sanqandeka. Umfica umuntu egijima eyokuvimba ungakaqali wena akumele uzame lutho uzwe kuthiwa anoke ninika abanye abantu ithuba uyibuza ukuthi hayibo nakho ngibo uNkulunkulu bo kusho bani ukuthi mina mangizama into omunye umuntu akanali ilungelo lokuthi ayizame ngoba nakho isizanywe yimi. Why ukuzama kwami kubuka ngazuthi nginomhobholo wemizamo yezinto ezibekwe phambi kwawo wonke umuntu emhlabeni ukuthi akayizama kodwa make nje zazanywa yimina ngithola ama-attack. It's because kunabantu abakubonayo ukuthi uma once wafinyelela lapha angeke besakwazi ukukunqanda angeke usabambeka so therefore bahlezi benza ngayo yonke indlela ukuthi bekudonsele phansi. Uyabona lombhemo uKhuzani ushawa abantu akazi kahle kamhlophe ukuthi bebezomshaya vele kodwa ngenxa zokuthi unento eyokuthi labantu abafuna ukumshaya mhlambe bafunzwe okwrong ngaye mase ebapha ithuba lokuthi babonise ukuthi umuntu emveni ukuthi ebaphe ithuba lokuthi babonise ukuthi umuntu abaphilele ngeqiniso kanti bona vele emqondweni wabo abasazimisele ngokubona umuntu kuyena sebebona ithuba lokwazi uku-attack bemshaya. So uyahluleka uKhuzani ukubona isilwane kumuntu kusese nginokuthi mina kunganzima kube ibodyguard lakhe ngoba uyaphuza ukunuka ingozi kumthatha isikhathi ukubona ubulwane kumuntu. So ingakho ke enokushayeka ikhathe eziningi akukhona ukuthi mayisuke eshawa umuntu kwenzeka zonke lezi zinto ezenzakalayo
zenzeka ubengazi ukuthi usibanibani ngehle ngishaye or usibanibani uyisitha sami, usukazi ukuthi usibanibani uyisitha sakhe, kodwa mase banethemba lokuthi hayi usibanibani uyisitha sami ngoba akangazi ukuthi ngubani. Mengathola ithuba lokungazi, mhlambe lendlela akacabanga ngayo ngami izoshintsha. Kanti lo muntu lo akayimisele ngokuthi kube nobungane nokuzwana, kodwa uyisitha esakhandwa saphila, nongabe wenza okuhle nongabe wenza okubi, la ulahla khona uzokushaya. Uyabona kubi ukuxhaphazeka komuntu onamandla okuzalwa, futhi umuntu oxhashazwe kakhulu ebuncaneni bakhe, umuntu okwaziyo ukuyilwela, umuntu ongakhona ukuthi njengoba bemxhaphaza nje akanawo amandla okuyiphiniselela. Kubhlungu-ke ngoba umuntu onjalo uma eseziphiniselela uba newala. Uma sekushaya ukushaya ngokudlulele, ufika ukuthi ngesikhathi ehlukumezeka bebethula abantu bejabule bebuka. Uma eseziphiniselela ekhanda isibhicongo, mase kuphinde futhi kuqhamuka bona abantu laba bethi hawu ubusungaze umshaye kanjena, kungani ungamiyekanga, kungani wenza ngathi awubonanga, as if yena akalimali, akabuza ubuhlungu. Uyabona? So abantu abalwa nokhuzani like right now, abantu nje abangelutho, abantu abangelutho ngempela, futhi abangekho ngisho na kwi-level yakhe, not ngokwemali noma ngokwempumelelo, abangekho kwi-level yabo when siqhathanisa izingilosi namandla uNkulunkulu akawaphe umuntu ngomunye nomunye. So uzozwa komunye umuntu oseceleni othanda ukukhuzana ephatheka kabi ethi uyabona nani mfowethu ukuthi wena njoba ulimala kanje ulinyazela ukuthi wena uyasiza, uma ungaqhela uye ukusiza yazi konke lokho kwenzakalayo kuzothula. Cha, noma engathula ukhuzana kuzokhulunywa, noma engenza kuzokhulunywa. So ukum-advise ukuthi akayeke ukusiza kufana nokuthi advise ukuthi akayeke ukuphefumula, because ukusiza it's part of i-DNA yakhe. Kukuye ukusiza, like yinto akazalelwa yona lapha emhlabeni, like yinto akayizela la emhlabeni. So angayeka ukusiza namhlanje uzombona esevumbuke zama ukuyosiza kwenye indawo ngethemba lokuthi abantu abafani, kanti still lo msindo uzovuka. So kunento eziningi ke umfokaMpungose akayiyeka ngoba kwase kufanele ekhethe phakathi kokufa nokuphila. Umuntu onjengokhuzani lena ke mhlawumbe izodinga umuntu ohlakaniphile. Umuntu onjengokhuzani umuntu ovama ukuba nezingilozi ezimbili, ingilozi emhlophe nengilozi emnyama. Abantu abaningi abanazo lezo ngilozi ezimbili. Omunye unengilozi eyodwa, ufica ukuthi unengilozi ebumnyama kuphela akanayo emhlophe, ufica ukuthi nemhlophe akanayo ebumnyama. Umuntu onengilozi ezimbili umuntu onobukhosi, noma umuntu osemandleni obuholi, noma umuntu onogcobo olukhulu. So kanjani na uyakwazi ukuthi mayiphimisa into yenzeke. So asike sithi ukufisela okuhle, ukufisela inhlanhla. Uma ekufisela inhlanhla kuphi ibusiso, ngempela uyabusiseka. Uma ekuqanganisela ingempela kuyenzeka. So kunabantu abanengilozi ebumnyama kodwa benganalo ugcobo lobukhosi. Umuntu onengilozi obumnyama umuntu okwazi ukuthi avela athathe umuthi ahambe obeka phambi kwesango lakini enqunu nife nonke, o umuntu okwazi ukuthatha isibhamu avuka ahambe udubula abantu befe. Ufica ukuthi umuntu onengilozi emhlophe umuntu ofisa ukuthi abantu bephile, ethandazela abantu bephile, ephilisa abantu, enza ngayo yonke indlela ukuthi no matter what okwenzakalayo yena uyonithandazela ukuthi nibe right. Nongabe uyisosha kuyadutshulwana yena uyisosha lelama medicals ukuthi yena usiza abantu abalimele nabanenkinga, yena nje uyathandaza. Ufisa ukuthi abantu bephile. So now ukhuzane akanaso isandla sokubulala, akanawo umlomo wokuthi hambani niyobulala usibanibani. Kodwa ngoba ikuyena lento, uma isihlukumezekile ingilozi yakhe emhlophe, iyakwazi lemhlophe ukubikela lemnyama ukuthi engazuthi usibanibani nje obephila lapha emhlabeni usephilela thina uyasixhaphaza. Mase umcabango uthi engazuthi empilweni yakhe kukho konke lokho akakwenza kumina, engahamba eyokwenza nakwabanye abantu ukwenzela ukuthi eyofunda ukuthi umuntu uyini.
ufica ukuthi yena deep down bengakhona ukuthi ubemfisela ukufa, kodwa ngenxa zokuthi ingilozi yobumnyama lento akaseyicabangile masiyahamba ngeshwa ke uma esezwa ukucabanga lokho, ingilozi yobumnyama iyakuvakashela empilweni yakho. Mayise kuvakashela sukusila ekhanda lakho, uyahamba udlule kabi, udlule ngokusukela abantu, uzogcina usukela abantu abarongo noma kanjani okube empilweni yakho kuvama ukwenzeka, and uzodlula and bazokulimaza abantu and uzofa. And ufica ukuthi ufa ukhuzana kanalwazi nokwazi ukuthi ufe kanjani, ulinyazwe yini, ngenxa zokuthi abantu abanje abavama ukuba nezingilozi ezimbili, ingilozi emnyama nengilozi emhlophe. Ngikusho lokhu ngoba nami ngiyakwazi lokho. Nami ngingasho ukuthi ngikanjalo. It's just that angakadibani nama attack athi ukuba nginesibhamu ngabe ngiyahamba ngembulala lo muntu, angakadibani nalo hlobo lama attack, but I know ukuthi ikhona leyo potential kimi ethi uma ngingathiwa ngimpintshelwe ekhoneni ngiyalinyazwa, ingilozi yami ebumnyama ingavela kubonakala ukuthi ingivikela kanjani ekutheni lokho ubuthi uzama ukwenza kumina kwenzeke kuwe. Mfoka Khuba angimchazi kanje ngoba ngithi ngizama ukuzincengela noma ngiyamsaba. Ngimchaza kanje ngoba okuningi akayikho ngiyakwazi ngoba nami okuningi ngiyikho. Angiqhathanisi naye futhi angifanisi naye, kodwa nginendlela yokwazi ukubona izinto eziningi abantu abangakwazi ukuyibona, and angikwazi ukuthi ngingathiwa ngiyazincengela kuye noma ngiyamsaba, ingakho ngikhuluma kanje ngaye. Ingilozi yami nje mina ngikwenzele isibonelo, ingilozi yami mina ingivumela ukuthi ngizincengele komunye umfana noma komunye umuntu, futhi ayingivumeli ukuthi ngisabe omunye umuntu, kodwa ingilozi yami iyakuvumela ukuthi ngikuhloniphe regardless ukuthi umncane noma umdala kunami. Futhi ingilozi yami iphila kangcono noma mina ngiphila kangcono uma unento yokucabanga ukuthi umkhulu kunami. So iyakenjoy ingilozi yami ukuthi ngibe mncane lapho bebakhulu khona, ngiphila kahle kabi. Bona nje manje ibona ukuthi nibakhulu kunami, ngiphila kahle, ngiba happy. So ngaleyo ndlela kungenza ukuthi ngingabi nawo umona nomunye umuntu, inhliziyo yami iyavuleleka. Omunye umuntu azakuthathe njengehaba engathi ngiyazenzisa, kanti angizenzisi, la ngiphila kahle khona kangcono, which is same story zokhuzana. Ukhuzana umfica ukuthi unokuphila nabantu engasamele ukuthi ngabe uphila nabo, because ingilozi yakhe iyakenjoya ukuthi izizwe incane lapho abantu bezizwa bebakhulu ngaye, yabo. So angikwazi ke nami ukuzincengela kuye ngenxa zokuthi in as much as ngimhlonipha, kodwa angikufeel ukuthi manje sekumele ngimsabe o sekumele ngizincengele. Ayikho into mina la emhlabeni engithi usibanibani kufanele ngikhosozele kuye kwenzela ukuthi ngikwazi ukuphila. It's because ngitrusta ingilozi yami, ngiyayazi ingilozi yami ukuthi ngakanani, inkulu kangakanani. Kho ke unokufica abafana abancane abangangilami nokungilama beyitshela ukuthi singontanga, abanye beze beyitshela ukuthi badala kunami. Le ngixoxa ezihlaya, ngixoxi as ukuthi mhlambe ngizama ukukhanda izitho noma ngizama ukuthrow ama shades ku Papa G. UPapa G saficana lapha emngcwabeni kube kwaSicebi. After isiphithiphithi nje sokumbona ukuthi hayibo ngikwazi ukwenza zonke lezi zinto lezi, ngikwazi ukuphatha uhlelo, ngikwazi ukwenza ukuthi nokuthi kukhona konke lokho umuntu owaba nehlo lokwazi ukungibona ukuthi nginaleli ikhono eKZN yonke uyedwa, uyena uKhuzani. uKhuzani asikaze sasondelana kakhulu ukuthi size siba amabhadibhadi, but uyena umuntu owakwazi ukubona into engiyiyo, and yena ukuthi ayibone into engiyiyo akumthathanga isikhathi, and kungamthathanga isikhathi singawona amabhadibhadi wakwazi ukungibiza kushada inkosi yakaMpungose ukuthi ngizophatha uhlelo lomshado wenkosi yakaMpungose. Nabo abangani abaningi abahlukahlukene abasondelene naye abawo MC. Waphinda wangibiza kwi media briefing yakhe. So kuthatha umuntu ospecial ukwazi ukubona ukuthi lo muntu mkhulu akayona, and uhleze ngitshela ukuthi mkhaya umkhulu, but ke akayena umngani wami, and asiphili ngalendlela le mhlawumbe ukuthi njengamanje singobhadibhadi, kodwa futhi ingilozi yakhe yakwazi ukuthi imtshele ukuthi lo mbhemi lo nongabe wena ungamkhulu nakhubu kunaye, kodwa unento enkulu akayiphathisiwe. So uPapa G ke
after ubaba umsweli nokuphatha inhlelo njengoba tekudlula uSicebi noGupta, so uPapa G khane realize ukuthi hayibo ndoda yazi wena kahle kahle ukho kahle kahle enkondlweni kakhulu, wena kufanele ngabe ulokhuzana uphatha inhlelo wenza ukuthi nokuthi and ngaleso sikhathi leso it's like khane ngidiscover, it's like ikhane ebona lento le and uzibone kwiposition ukuthi manje usuperior, yabona ngazi ukuthi kunento entsha akayitholile ngami. Ngaleso sikhathi leso ngihleli ngimbuka ngizehlisile, kungakhona ukuthi ngizehlisa ngamabomu, but ingilozi yami iyangivumela ukuthi ngizehlise ngimlalele, and yena ucabanga ukuthi ubona ipotential ngami, mina ipotential ebekungayazi ngami, and ngak-enjoya lokho. At the same time ngaba nento ukuthi ukhuluma kanje ngenxa zokuthi emqondweni wakhe ubona ukuthi engangisiza ngathi ngidiscoverile, engazi ukuthi njobe ehlela imicimbi sometimes ngake ngiphathe and yena ngaleyo moment ubengidiscover, it's like ubengidiscover and ebona lo mfanyana omncane ingilozi yami kinjalo. So that's why ngikwazi ukuchaza uKhuzani, because somehow sinalezo ngilozi siyakwazi ukuphila, siphile nomuntu ecabanga ukuthi mkhulu kanti ngimkhulu kakhulu mhlambe 10 times yena. It's just that ngiphila kangcono mayazi ukuthi mkhulu kunami. So uKhuzani ushawa abantu abancane and athule angasho lutho, bemshaya the moment evukelwa uyabalimaza, and mayibalimaza masekwenzakalani masekuthiwa hayi bengaza mshaye kangaka, hayi usefuna ukubukwa unehaba. So mfoka Khophi, mfowethu, ezinye zezinto lezo obhekene nazo awukwazi ukuyishintsha ngoba zikuwe. So noma ngabe omunye umuntu enga-advise, bakhona u-advisor hayi ngoba ephiwa amandla obuhlaka nokudlula wena. U-advisor because yena akekho ezibeni obhukuda kusona ungaphandle, ubukela engaphandle. So izathu sokuthi ke nebukele engaphandle, it's because angeke kwazi ukufika la wena ofike khona ngokubhukuda. So ukwazi kuphela ukukhuluma emi ngaphandle engabuzwa ubunzima bamanzi. Wena umuntu wazi ubunzima bamanzi for the fact ukuthi uphakathi, which means unamandla okuno advisor. So sometimes unokuyithatha advice, kodwa sometimes futhi ubheka ukuthatha advice yomuntu onga understand ukuthi ukuba umhlambi noma ukuba inhlambi kunjani. So umuntu engakwazi ukubhukuda for the fact ukuthi anikho in the same position, anibhukude endaweni eyodwa, so angeke understand amandla waphiwe nento oyiphathisiwe ukuthi ngakanani, yabo. So mhlambe abanye bazotheka ukusiza, abanye bazophuma ezintweni zokusiza, phuma kubo kwaSicebi, phuma ezintweni ezithinta isitezi sikaSicebi. Uma uNkulunkulu bephathise wena ukuthi lento ithwale kuze kube sekugcineni, ithwale ingane yakwethu nezinhlamba zakhona kuze kuyofika ekugcineni. And okugcina engifisa ukukuveza, nomuntu ovelayo kuthiwa umndeni, eqinisweni akayena umndeni, yibonge ezifanayo. It's just that wasondela, esondezwa uthanda umsebenzi womfana, waphinde wamsiza financial nangezinye izinto ade emsiza ngazo, kodwa lokho akumenzi umndeni. Uma sedlulile lo akade esondele ngaye ekhaya, akasesiyena ngempela kumndeni. So kusengafanele ukuthi wena uzwe inkulumo kuphela engabe iqhamuka emndenini kaSicebi. Umndeni kaSicebi izingane zakhe uSicebi nomfazi wakhe. Ngiyaphela lapho.